1-2 akcija, to je taj life i evo ga moj brat, ove bakice, sija u banku da promenimo ovo i bit će ovdje nekih sat vremena i palim ipak za Samarkand. Ovo mjesto je tako odvratno da ja nisam normalno malo je fano. Zaista nisam mogao spavati kod babe u onome tamo na ovdje bez kreveta i tako dalje, međutim ovi Uzbekistanci su mnogo namazani, kaže što mi urade kao da voze nećete Vuka Đuričića da uradite starog gasa, starog prevaranta. Da, uraditi nekog, mene može sad ga moj brat, najjači prijatelj moj, iz Navoje, brat. A što tam naходится? Bazar, a? Bazar, da, novi bazar. Da, novi bazar, da. Hipermarket. Evo vidite, znači teli su urede na rfu, kao vozit ću te ja za stojanku za 2-3 glave. Jarko važi batica, ali ja moram lipo, materi, ovo ono. Samarkand, promjena plana iz dana u dan, zato jesam blizanac u horoskopu. Menja se situacija svakih sekundu.